अरोइबा पाउ इसिंग इचाउना अवाबा ताहलबा मियोय कयाना रिलीफ कैंप ता लेबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे हाइरे इसिंग इचाउगी अवाबा लोइख्रबसु मियोय कयादी अवाबा मायोकनरी लेंगाकी अमदी मरी लेनबा सिंगी थौजालगी मिटेंग ngaiduna लेनरी अमदे मणिपुर दा खुंदा मिनरिबा यलो फुरुप सिंह पुन्ना मानबा वाखलोन अमदा थेंगना मिनरबा मतमदा मणिपुर कनाना सुमतोय ताहनबा ngamloi हाइना एमएसको की जनरल सेक्रेटरी दीपू वांगखन हाइख्रे खुरुमजरी आईएसटीवी पाव मियंग ताबिरिबा सिंबु तरामनोकचरी हौजि पाव संतोन पिजरी हंदकी इसिंग चावसिना इम्फाल ईस्ट लेरिबा जेनिम्स हॉस्पिटल डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर यावना लेंगाकी मरोइबा ऑफिस कया हौजिकसु इसिंग थुमजिनदुना लेबा मरमना खुदोंग चादबा कया मायोकनरी हिरमसिदा पाउदमामा हौकिबा मेगी तांग कुनगा तरुक कुनगा तरेट स्वाइदेगी अखोय मणिपुर नुमित खरा लेप्तना नोंग ताखिबना मरम वरकांदा अखोय मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफम सिंग इसिंग साउ थोखिबगी मनुंगसना इम्फाल डिस्ट्रिक्ट तसु मफम कया इसिंग न थुमजिनखे असिगुंबा इसिंग साउ असना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर यावना तोंगान तोंगान बा पुलिस स्टेशन सिंग लनाइगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंग लोइनाना अखोय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गे मखादा लेरिबा तोंगान तोंगान बा लोइसंग सिंग मयाम अमा अखोय इसिंग थुमबदा औखी असिगुंबा इसिंग थुमबा असना मरम वरकांदा अखोय मियामना निमित खुदिंग मथौ ताबा थबक थरम कयादा अयत पीदुना ngasi फाबो लाक्ले अदुमपु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा लेबा ऑफिस खरदे मियाम की दमकता खलगा साफगदा मफम दा मतम खरगी ओइना ऑफिस होंगतोगा थबक तबगी पाउसु आईएसटीवी न्यूज ना अदुमक फंगदे असिगुम फिल्म असिदा मियाम न करी मायुक नरेबके हाइबगी मतंगदा आईएसटीवी न्यूज ता अवाबा थेंगनेबा मियोइसिंगना मफम कया फोंगदोनरकले फाइन लोइन चावले दे चेक तौबा लाकपनी लोइना चोतरा सिटी कमिशन फंगरे हुजिसु खुलु यौरि सिंगे चेचांग आयाबा सिदा लोइ लै हानदगी डॉक्यूमेंट लेब मैमसु लोइन सिंगदा तारा लेरमीना लौखटफमदु लेत्रे लोइन थुममीना ख्वांग यौवेब मनुंगसे अदुना कैराव पित्रागी चेचांग लोइन थुमब लोइरे अमफौ लौब याद्रे ओबीसी की अंगांगी अमा सर्टिफिकेट तानबदुसु कंप्यूटर नुंग्रा लोइ सिंग थुमजेनख्रबिना खुदोंग चाबा अमफौ लेतबनिना हुजिकति सिंग कंगागा करिनो खन्नरगा डीसीगी अयाब लौरगा करिनो दु तौब तार पब्लिकसु हयेंग खुदोंग चाबदु फांगनाय दमकता ngasi खो स्टाफ मंगा तुमना तौरगा सेंजबन एसओ गी मखा असुमना हंदकी इसिंग इसाउ असिना युम कई मालचांग कया अमांगता थोहन खिबत नतना ऑफिस कया गे मरुएबा से चांग कया इसिंग इसाउ असिना मांगन तागन खिबा असिना हानगुमना महौसा गे फिबमदा हंजिलकनबा होनबदा मतम खरदी मियाम पुन्ना अवाबा मायोकनबा तारी असिगुम्बा फिबम असिदा मयाम पुन्ना वखल खंथमिनरगा खुदोंसादब असि मतौ करमना लाक्सिनगदगे अमसुंग महौसागे फिबमदा मतौ करम थबक तौगदगे हाइबदा मयाम पुन्ना खनमिनबगे मथौ तारी आईएसटीवी पाउगी दमकता कैमरामैन जी गगन शर्मा ड्रोन बिपिन गा लोइना पाउदमजरिबा कुमारजित वाहिंगबम डीसी ऑफिस इम्फाल ईस्ट हौखिबा जुन अनिदा कोंबा तुरेल कायदुना इचाउ मायोकनबदगी बासिखोंग पांथोबी बाजार लेबा कम्युनिटी हॉलदा फ्लड रिलीफ कैंप हांगदुना चंगजफम लौदुना लेनरे रिलीफ कैंप असिदा अहल ओइरबा कयामसु अनाबा यावरकपदगी वाना खंगहौरी हिरमसिदा पाउदमामा हौखिबा जुन तांग अनिदा थोंजु केंदगे मनुंग चंदा बासिकोंग यूथ क्लब ने कोनबा जगह सिंगदे कोंबा तुरेन कायरकपदगी इसिंग ने थुमचन खिबदगी युम सिंगदे लैबा यादा मियोय सिंग अदु बासिकोंग यूथ क्लब सिंदुना पांथोबी बाजार दा लैबा कम्युनिटी हॉल दा म्याम लैरी हाइरिबा पांथोबी कम्युनिटी हॉल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप असि सलाइबदा कयाम खुदोंग चादबगे हाइबा अदु पांथोबी यूथ क्लब की थौमी सिंग अमदी इनमे सिंगना मखुने थेंगनेरिबा खुदोंग चादबा अदु म्याम पुन्ना अमतंग खंगमिनसि सिदैदा युम मोइना पारगना चामगा यांखै मु दुमाइना सिदा लै मी ओइना पारगदी चा मरीगा खरा हना दुमाइना लैबने अपुन मोइना थुमी बसिना युमनाक चात्रुकुंबा अदुमाइना पुलपुन थुमबने हाइतारे हाइ लैबबुदी सिंग कोइसलगसु लैबा याबा जगह खरा ngai phangbangai budi adum leinaba do affected loina oire makoisu tholakpada adagi changnaba moigi हाइबदु तौकान इसिंग द लोइना मक लाकपा दुमाइना दम लैरे हाइतारे लैरिसे नुमित क्यानि सुबिरे अदुगा सिदा थेंगनबा खुदोंग चादबा मयाम द अदुम तंग तम
कोई होगी हंदक लाइब थाजी की तांग अनी द काय बनेबको अयु पुंग मंगा ताबदाय द काय बनेबको मसी मरी मंगानी फजले अदगे अवाबा जी हाइरुबदा कई हाइतारे हाइबदा ngamdre अदगी अना ये याउरिबा अना ये याउरिबा अदगी से yumdadi pot chai tu thangtokpada ngasai mupang ba buthobo yadabnina makhada thara hipiba suguma mayamje kitang di yenghanninge khoji hanjan chahi kudinge khoji kaire leireba aduna chahi phadringi da mukai sale aduna sugumba mayamji sarkar mari leinaba sarkar gi side gi ju odagi mari leinaba authority mayam da ju kai sing kai da na ba hanjan sumaina awa ba ja khoi da bibi taraga di ko amu hana khoi hogot pangam ga da man chalaktre ba ko aduna yaraga di mari leinaba authority na dagi sarkar gi khoi government gi side gi ju torel lorban ji pita chimpi duna dagi toren khung ji sengtok pidana mathang da di am kai da na ba do am ta chimpi wo do hajaninge hojik phaushida Imphal East DC dagi sana thangna polam sing siang hawai thauna sing bakhara ahan bagi oina haitare adu relief camp te hek leiba mioi khrasigi oina di pibira khre adu natabadi hojik phawdadi makhata badi pirak tri aduga lanai sangsan sing khoigi kendra sigi MLA gi maikai dagi जिला परिषद की माइकैदगी अदुगा तोंगान बा लोप सिंह हजि हौजिमक्तसु रामकृष्ण मिशन की लाकपिरमे मखोइसु पोलम खरा चान थांगना पोलम सिंह सियांग हवाई अदुगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल अदगी मोइगी बिजनेस ऑफिस बाउप्रा इम्फाल नसु तोंगान पोलम सिंह मतेंग पांगबिरमे हाइबदी इम्फाल तुरेन का कोंग तुरेल गना चप्पगा लेबा बासिकोंग हाइबा लमदम जे यामना अंगांग ओइंगदे होना खोइना लाइपक थिबा अवाब याम नंगेबा अदो हजि हजिसु पालिबा लाइंगाखिना लैरिबा इम्फाल तुरेन गी कोंग तुरेन गी बाउंडरी सिंगजे मसी में याम तोइना चेक तहनिंगे मरमदि कइगिनोदा इम्फाल तुरेन ngaingaida कोंग तुरेन हाजलकपा कोंग तुरेन ngaingaida इम्फाल तुरेन हाजलकपा सिसना अखोइ प्रजाजी यामना मफमदिदा लेरिजे इना खुनबदि खरादनी लोइमक वारे मरमदि कइगिनोदा इसिंग गाइबगी मायोंगनारिंगजिदा खोइजे इचा महि तमन बदोरो इचा जिंगजे चामदा 20% सरकार की थबक तौरमरो मरमदि कइगिनोदा इसिंग गाइबगी अवाबा मायोंगनारिंगजिदा अखोइजे हाइनिंगाइ लेतना वायबा खोइ चही हजि हुंफु यावरकदोरे सिगी ममांगदगी अखोइ सिगी अवाबसे मायोंगनारेबा अदो मसिगी अवाबसे कोहनबियो हाइन आई हाइजनिंगे मरियक सुरे याम नंगना 2010 दा 10 अक्टोबर दम काइरे 17 की जुलाई की ताक अमदम काइरे 24 की जुलाई की ताक अनिदम काइरे 25 की जून की ताक अनिदम काइरे बा युजि जून से अखोइ की लेक से थुम लैरि बनेबा फलांग हमता यावद्रे अदगिदि हाना अखोइ सुम चारा मपोदु जो लोना बा तेथादना लैरेबा होय इसन चावनि कांदा चेंग हवाई खरा येन मदुदि अखोइ फंगि हाबे यारोइसिदि मयामना साखिनि अदुसु पामजदे अखोइ युमदो करम फिबम द लैदोइनोबा लैरमदोइनोबा हुजि फंबा हुजि असुक कुइरबजे कनागुम्बी नजु हंगबिरदे चेंग हवाई येन मदुदि अखोइ पामजद्रे अखोइना पामजबाबु तोरेन लैरा अनि सेंबियोबा कोंग तुरेन के इम्फाल तुरेन गा अनि जंग सेंबियोबा खोइगे खबर दा अदुदा मतेंग पांगी अदादा मतेंग पांगी हाइबदो मधु थोक्तबिदा खुद यावबियोबा खुद यावरगा मतेंग पांगियोबा युमथोंग खुजिंग संग येंबियोबा सरकार दी मतेंग पीनी दे हारगा माइ डॉक्यूमेंट में आमदे लोय खमकथियबा ngasibu manungsida पाम ब फंगद्रिबा अखोइना चलगा कनो तरुबा मतंग अनोइगिदि लौथोखरे खाय करम XYZ ना लौथोखरिनो कोइ सिम खंगदे रिलीफ कैम्प असे लैरिबा मियोसिंगना पामनरिबदी सही खुदिंगी थोकलेबि इसिंग एसाव असीदगी ngakthoknaba हाइरिबा कोंगबा तुरेल अमदि इम्फाल तुरेन की खोंनुंग निथिना सेंबिबा अमदि रिटेनिंग वाल चनबिबा अदु खक नतना इसिंग कंथखरबा मतम मखोइगी युमदा हंजनबा मतमदा मयुम मकै अदु सेमजिनबा साजनबदा मतेंग ओइना लैंगा की मकैदगी पांगबा याबा मतेंग अदु मखोइना खौरांग ngai hori ISTV पाउगिदमकदा वीडियो जर्नलिस्ट सगोल सैम संजोय गने पाउदम कर्णजीत बासिखोंग पांथोइबी बाजार इम्फाल ईस्ट इशिंग इचाव हंथख्रबसु मियोय कयादी अवाब कया मायोकनरे लैंगाकी अमदी मरी लेनबसिंगी थौजाल मिटियंग ngaiduna leinari bor oigadawraba miyoy amagi yum haijingpot numita ireina chenthakibadagi yumpham phawba leitre lohongba matam kaktana yeithokre hiramsida pawdamama इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के खुराई केंद्र के मनुंग सनबा खुराई हेक्रू मखोंगदा सत्किबा ममांग थागी मेगी चैचत कुंथ्रामाथोइदा इम्फाल तुरेल काइबा अदुदा खुराई हेक्रू मखोंग लंकादा पुन्ना युम मंगारोम इरेना सेंथकिबदगी मसा मसागी युमफम फावबा निंगथिना मसक खंगद्रे युम खरदी का हेना अमांगता थोखरे मसिना मियोय क्या लैफम लेतबगी अवाबा मायोगनरे
luhonggadaba bor amagi haijingpot numita turel torban kairakpadagi masagi yumsu ireina senthakibada yaukhre masagi yumfam phawbaning thina khangnadre mahaki oinadi kangthol amada ten macha ama khallaga leiri haujik ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯌꯦꯂꯣ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯨꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯍꯩꯖꯤꯡꯄꯣꯠꯀꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯔꯩꯅ ꯆꯦꯟꯊꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯈꯣꯡ ꯂꯪꯀꯥꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 30ꯔꯣꯝ ꯁꯨꯔꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯃꯉꯥꯡꯅ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯍꯩꯖꯤꯡꯄꯣꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 31 ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 8:10 ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯁꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯥꯏꯁꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯀꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯕꯅ ꯇꯥꯔꯤꯛ 2 ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕꯗ ꯌꯩꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯤꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯃꯥꯅꯦ ꯄꯄꯥꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯔꯤꯕꯣꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯣꯏꯁꯟ ꯈꯝꯖꯟꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLA L ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯅꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯉꯥꯏꯅꯍꯧꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯈꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏꯁꯤ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯨꯝꯂꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯈꯣꯡ ꯀꯩꯈꯨ ꯅꯍꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯔꯨ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯆꯍꯤ 30 ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯄꯥꯡꯂꯛꯑꯦ DC ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯂꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤ 200-300ꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯆꯦꯡ ꯕꯣꯔꯥ 4-5ꯕꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯊꯨꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯂꯛ 60ꯃꯨꯛ ꯊꯨꯝꯃꯤꯅꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯈꯜꯂꯒ ꯆꯦꯡ ꯕꯦꯛ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤ
awat apa se tha amagi ani ge hana thambana te ba ising sauni khallaga hoji akhoi khetri ge gaw ge mapi mapa oiriba MLA masamak kaikhu kabui khun sida lakpiraga ai si po mating pangbi khotpi ge haiba wafam kitang phol laaga haibi adi yam penjani adubu numit mangani suru pho ngasi pho masamak lakpi wafam laina paw bo ta de khoina thaga ke ba MLA do ising isauna koidana thalaba matam sida mana masaksu ude mawasu ta de mana sapham thopa thabak singda amata satna leiba MLA se ekhoi yam pende mana leader oiraga ekhoi ge pawjen makhai se puraga mana honaga da bani adosu amata tawbidare yingsinga da ba mana yingsin bide tawga da ba mana tawbide saraka da mana wakat pham thokpa mapham da wakat luraga mana sembi phabi ga da ba mayam do su tawbidare ekhoi na sigumba awa ana taba matamda kendra asigi MLA lai mantri lai haina sauthokningai amatta leitre asumna handaki ising isau asina awaba mayok naraba maikai asumda leiriba miyamna makhoni hajik thainare ba khudongsa daba kaya phongdro paga loinana asigumba khudongsa daba sing asi khara makai koknobagi damakta mailena ba lenga ki authority singna matam sana yengsin haningbagi apamba phongdok paga loinana hajik thumleba yamlaba ising asi karma matamda hantharaga akhoi mahausa gi punsida thabak toba ngamgadoribno haibasi hauji makidi haiba ngamdri ISTV pawgi damakta cameraman G Gagan Sharma drone Bipin loinana padam Kumar Jit Wahengbam Kaikhu Imphal East District. Manipur Kundaminariba Yellow Purup Singi Marakta Machoi Tahanaba Sagudaba Jaiteng Kaya Lakliba Sing Aikoi Puna Chap Manaba Wakalon Amada Tengnaminarba Matamda Ganana Sumachoi Tahanbangamloi Haina All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MS Kogi General Secretary Dipu Wangkemna Bisnupur District Manung Chanba Mitei Pangal Singna Kundaba Kwakta the Pangthokpa Advanced Idul Juha Lisingani Kungamanga Gitorum the High Cray. All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MS Kona Maipak Ningthau Committee Anjuman Isla-i Mushara Jamiat Ulama All Kwakta Youth Volunteer Organization All Mitei Pangal Youth Association Amadi All Kwakta Coordinating Committee ga Puna Khusham Naduna Kwakta Bazaar Multipurpose Hall the Pangthok Patharam Aduda MS Kogi Maikai degi Angamba Polam Singh PK MS Kogi General Secretary Dipu Wangkemna Makhatana Mitei amadi Mitei Pangal ani ki achet pamari adu ngasisu lengdana lairi haike Kwakta da leriba tongan ba civil society kaya marunga kunsinaraga aikhogi Mitei Pangal amasung Mitei ani ki marakta lainariba achet pamari ado ngasisu lengdana lairi habasa masima ngasigi Idul Juha sida thamjabani loinena Aikoi mapalam dagi sangsaliba sakudaba tungan ba safu sing asina ngasidi Manipur da khundariba tungan ba furup sing asida achauba safu amaga loinana tungan ba khaibung tabagi wakhalon ase leptena lai asingumba thawong sing ase masi aikoi khudimang thengnamina ba mathau tai amasung akoi khudimak se chapmana ba wakhalon amaga lengdana leiraga asingumba safu sing ase thengna bagi namakta ameskon sumatam chupada sem sari Kwakta dagi aribam Jiaudina MS ko na mapung oiba thodang loduna pangthok liba thoram asina Mitei amadi Mitei Pangal ani ki achet pamari ado amuka hena chesil halagani haike Amisko na main role lauraga ada Maipak Ningthau Committee amasung Kwakta gi CSO mayam go punna ngasi pangthok iba suba function ase tasengna yamna harau poi masina maram oiraga matam kaya gi mamangdagi Manipur da jati pun nungsi chana leramba Manipur da leramba jati pun mo se amato ina leramba mayam da amuka hanjallakani habi thajai asmaina misko na Manipur gi mafam pun mukta Mitei ta mafam da naga ta mafam da Pangal ta mafam da sinba taragani Manipur se hana gumna mamang thapta Manipur da chingmi ta mi Mitei Pangal pun amato ina yam nusinan leramba do amuka hanjallakani amasung Manipur se tangdu le taba yamna shanti oiba amasung yamna chawkat padum state amo irakani habi se ai tarap tigi thajaba amasung Kwakta gi CSO mayam gi tarap tigi thajaba yamna wangna lei Manipur ge MLA Singna Phangliba Khudong Chaba Singh Kari no Haina Manipur Legislative Assembly Secretariat People's Progressive Alliance Manipur na hangbada Paukhum Piraktre Haina Imagi Mera gi President na Paumi Singh da Phongdokre Imagi Mera amadi atopa lup taraga taruk na pullaga semba People's Progressive Alliance Manipur na Assembly Secretariat Hauzik Manipur Thugai na khonariba Kuki MLA tara yauna MLA yankhai ga mapan na lauriba Khudong Chaba Singh Kari no haibiu
haina demand taukiba piraktabadagi bibinaba changsilakpa khongjanga mari leinana wafam kaya phongdorakli hiramsida pawda mama mafam asi thamoi banda laiba Manipur Legislative Assembly ki Secretariat mamang ni haiba office asi da ngasi asi People's Progressive Alliance haina khangnaba akhoi mayamna imagi maira haina assembly ki mathau tau hadna matam kuina da ki demand torakliba loop asi ga loinana atopa loop tara trok loinana punjal laga semba alliance asina hujuzik Manipur lairiba MLA 58 amadi laigidrabani na MLA 58 jine MLA amagi tahi amada phangom thoiba tenphamsing adu lauribra laudabra haibiyu hadna official sing da haikiba amadi tha amagi manung da pibiyu hadna haikiba wafam adu piraktabadagi ngasi asi khongjang changhali hariba loop asigi maikai dagi kari phongdorokpage hadna mayam da tamjage president rule ki matamda angang mange president rule ki matamda nongmai kapsale president rule ki matamda free movement ana lauthoki ba tang nipan gi du chatpa ngamagtare president rule ki mathakta mu state ki gari ama Manipur thadana thau haibala abanina adu myam du lairadi any anoba ama mu tawraga run se tawraga di phagadamni na khanbane ba adu sumoi tawdana mai mai kendra gi oina sum tawna leire adu wabadi yong huji ising chawna ke ama ware hana gi economy down oi leire loi mak to oi leire adu moina di sim myam se phangaga chari asona ta laiba tara demand tawri bu sumoi chu chari adu tari kari to gadam no haibase khoi myam su praja gi khana ba matam ma yorok panina sugumba isada directly evidence ama document leiraga di wari watai praja bu gyan tahan boiro amma bu oiro loi mak ti yaidana ko adu gi step ta khoi changjan bane ba assembly haibase di ta sengna mandira mani masida leiriba office bear khodi mak tu di nutrient oina leiba ki ta makhalaga thabak to gadaba ngata ne ba adu moi gi leiriba assembly da changi ba moi gi office bear sing se mai gi matam du gi speaker oi ki ba sing duna mai khudong chaba lauraga hap ki ba post oina tawre ba hujikti kai gi no protocol khangdre ba moi se protocol khang pa tari sigi post right ne be pibam tok pani last de ko assembly da tarak ne ba huji yeng moi suspend lei haraga su moi house da changdraga su moi gi hall achoba leinari adu da khana da na khona da moi se tanami daga do ken tawdre moi ba se dum drama sana leire ba adu tari moi su maina sum phangaga nungwaina le thopadi yarakta banina sugumba myam se praja da adu de khoi kai decide tawsi leiri ba myam se dissolve taw tholaga assembly dissolve taw tholaga achum ba gi we da atopa ama fresh election ama tor pagi loi ma khana bai ma thau tai dana adu gi matang da khoina lakpane ba ta sengna leibak ki khanba ama ta yaudre ha bese ngasi imai gi meirana PPN ne lakmi nei bai mai bel puna mangsina hairi sini aduna akhoi huji praja myana to goda bese assembly da kamaina niti niyom da thabak tawri ge ha bese masi khwai da gi main point ni atai department sing du su 54 department ni sida leise masi da gi loi thor panga tan sida gi budget ngata ni loi thol leise aduna si amna akhoina thijen ba mathau tai assembly phajana function to hon ba mathau tai state sibu santi len ge ha ta di assembly run to hon ba bese yam china aruba thabak ni imagi maira amadi atop loop tara trok loina na chapina ne People's Progressive Alliance na taliba demand di khoi lairiba mihut singsina mihut amagi mathau adu tobiyo habni akoi MLA oraga assembly da changning draba MLA oraga assembly masing suna tham hok da badagi ngasi di akoi PR laktana laiba asida awaba kya thenari base MLA amagi mathau tobiyo habni MLA amo oraga JCB thoraga lakpiba natragana MLA amo oraga seng bora amo purga seng yelaba natte makhoi di akoi gi laiba asigi karamna chatkani habdu thorang thoksin du pakhar piyo haba demand siga loina na changsan mini hana juma khata na phondorali nanau thorang loina na pogdam jebin thokon sana jamitai Assembly Secretary ISTV News Sangai Trust Foundation amadi Chanu Nawa Tengbang Loop kapuna khusam naduna Kongba Nongthombam Lekai da Imalai Merel Women Welfare Association na run tauba nupi singtagi oiba home da leiramba ichau asina leibe yadaduna haujikna Khuman Lampak Youth Hostel da hangba relief camp ta changjapam loduna leiriba sida Leave No One Behind haiba thimda nongmagi oiba free health camp ama pangthokre Hanagi medicine gi Professor Dr. Begabati gi Luching Makha da pangthokiba medical camp aduda hidak langthak su lemna yenthoki Sangai Trust Foundation gi managing trustee Salam Prasant na handaki ising ichawasina sontharaba imasing asida leiriba health ki challenging asi kharadang medical camp asina pibiraga quality of life asi hangatna bkhona bani haike Masigi health ke masigi pangthoiba magi nunggi oiba wakhalon di ekhoigi ising ki isauna sontharaba ahaloriba imasing sada makhoida leiriba health ki issue challenges mayam asi karigumba kharadang makhoida pibira kanda makhoigi quality of life se hengaranaba adugi damakta sinjabani ekhoigi hanagi Professor Dr. S. Bhagavati Devi Department of Medicine magi miyeng makhada ahan singsibu health care kitang facility pibira kanda hena makhoigi quality of life to pangnaba sinjaba adugumba health care mamani
Handak Manipur da thogliba ichau asina maram oiraga kham thengna waraba irei chasingda KIYDO kumbina angamba tengbang tawkre maruena ichau asina ka hena sokhalaba Imphal East ki mafam sinba thungna su mateng pangki ichau asida arambai tengoloi sing leiramdrabadi hena khudong thiba kaya nanglamba suyai adubo arambai tengol gi apunbagi pangal thongna tana awaba taraba miyambu aso apan yawhandana kanbirakpa sigidamakta KIYDO kumbina awangba thakta ikai khumnaba utli amadi support tawri AT unit sunaba piba ngamdragasu General Headquarter da leiriba AT gi tengoloi sing Bisnupur QRT amadi AT kumbi unit tasu angamba mateng pangki Kumbigi miyam na amadi KIYDO kumbigi thomi singi apunba contribution amadi thauna tana awaba taraba ireicha singi mateng asi tauba ngambani makha tana awaba taraba ireicha kaya gi mateng su chokthaba leitana pangkhigani haina KIYDO kumbigi General Secretary Nomaitem Sankarna phongdorakle All Manipur United Clubs Organization Amuko Amadi Manipuri Students Federation MSF ki apunba rescue team na Amuko gi office ta hingyarektuna flood affected people singbo humanitarian assistant oiriba sida penduna Thangmaiban Shinam Lekai Deleba Wahengbam Lakshmi Kanta LB Steel House na Amuko gi office ta laktuna cheng hawai amadi thauna chingba pirakle volunteer sing mayum makai thadok laga miyam gi mateng gi damak ahing yarektuna angam mateng pangliba amade makha tana thorakadaba sing mayok nanaba sem saduna leiriba thaumi singbo ana ayek yaudana mapung phana miyam gi mateng pangba ngamba oibiu haire mateng panglambagi damak Amuko amadi MSF ki maikaidagi su thagatpa phongdorakle Handak thokiba ising ichawna maram oiraga ising thumjinduna mapung phana mathau tawba yadana leiramba Janims Hospital gi mafam singda Fire Service ki Director Masai yauna yengsilaga Janims Authority singa pau phaunaraba matung mahusagum hospital asi mathau tawba yanaba Fire Service Department ki mioi kunthana saba team amana sitok sengdokpa gi thabak ngasi ayuki pung nipal makhai tabadagi chathakre sit sengdokpa gi thabak aduda Fire Service ki matam ga chunaba khusu khulai singsu siznaki Handaki ising ichawna soalaba relief camp ta leiriba mioi lising amaka chamanga romda kokomina nomada changdaba yadraba polam sing yenthokpagi thabak ngarangsu pangthokre haujik phawbada kokomina Imphal East ki tongan ba mafam singda hangliba relief camp taraga tarukta leiriba mioi singda mateng pangbangam kre ising ichawna soalaba singi marakta anayek yaurpa singbu layingnabagi pandamdagi saruk ama oina kurai sarjo laikai gi akoibada leiriba miyam gi damak Ima nomai leima laibungda lemna laimba ki kem amasu pangthoktuna mioi chamarom laingkre Gongba nongthobam lekai da leiba senior citizen home dagi phibam chadana leiramba ima taraga taresu kokomina akhannaba thorang ama tawduna Khuman Lampak Youth Hostel da leinaba thorang tawkre makhatana kokomina tengbang gi polam sing kokomi relief team na survey tawduna thabakkanna chathari Kokomina miyam da mateng pangliba polam sing asti khwairamban kaithel gi ima sing business community gi mioi sing amade dukan phamliba sing na angam mateng pot amade sel oina pangbirakpa aduna mateng pangbangambani kokomi ki maikai dagi lenga ki mari lenaba DC SDO SDC singi khuthangda ichawna soalaba singi report ama semduna status report ama tawduna miyam da khanganba chungani haire makhatana masi sinabal loir matungda heng sing kangkhakanda mu medical camp ama tangko ko hida langthak ko medical team leiri adu CMO Imphal East ka pullaga medical camp ama su koi kamthama hekam daboga ba tuda natagadi waterborne disease ana sing skin issue ga loi lakada banina adu su badana yengona no koi thorang adum tawjebani hujiki wena yam daba bizaram bi problem sing si lekai gi tinaw halaba namna penbio haidana kokomi gi saitegi Handaki ising ichawna awaba mayokna duna leiriba kayabu khudaki oina arambai tengoloi singna laukiba thodang kayabu ikai khumnaba amadi pungning thogatpa oina Diamond TV amadi Wahong Radio na arambai tengolgi luching purel korongan ba khumanda sel oina lupali singyangkhai amadi chana thaknanaba polam yauna tengbang pikre Arambai tengoloi singna lauriba thodang amadi singthabada loiba naira roidaba ima leibak pu nungsiba Inkhalak liba naha kaya dasu nungsibagi inot ama piriba asigi pungning thogatpa oina mateng asi pangbani haire
हंदकी चौकसीद अखोगी एटीना लौबीरिबा थौदांगसे पुनिंग थौगतचबो ओइना अखोइगा पुन्ना चनमिनबा मैते नुक्सागी टीम लोइनाना अखोगी डायमंड की फैमिली अदुगा वहां रेडियो की लेरिबा मयाम पुनमक मतेंग पांगबिबा इमासी सर्जनी होय डॉक्टर मैना अतै अतै ओजा जितेन तोंगान तोंगान क्यामरो हाइतारे मतेंग पांगबिबा नुक्सिबिरबा फैमिली की मयाम पुनमना एटी की हंतकी थौदांग असिदा पुनिंग थौगतचबा हाइतारे अदुगा अखोगी इंखलगलिबा नहारोल क्यादा सुमरै पाक नुक्सिबा अदुगा ममा लेबा की दबक नुक्सिबगी इनोट अमा एटी ने पिबिरिबसे पुनिंग थौगतचबो ओइना अखोइना तौजबनी अदुगा याम पैसा नति 50,000 खतंग हाइतारे हेना माइ पाकपा ओइरसे हिमालय माना एटीना मालेमगी मफम सिनबा थुंगना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पांगथोकनबगुम मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी न सिंदुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट के मुइरै विलेज दा इरमदमगी ओइबा उचारा कया थादुना पांगथोकरे हाइना MASLSA की डिप्यूटी मेंबर सेक्रेटरी एस मंगाल लेबीना थादोरपा चेरोल अमन हाइरे चेरोल असना मखा तारादुना उचारा थाबगी थौरम अदुदा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज की मेंबर सेक्रेटरी एलेक्स मुइबा MASLSA की OSD KH रोजिता अमदे अतै मरुएबा मेंबर सिंगना सरुक याखे ngasi uwa kaya yanthapana mioiba khunai oina mangjaba du miam da khanganba amade malem gi ainga sagi khal kaithargliba sidagi kharada oirabasu kanba ngamna ba haiduna thauramasi pangthokpani haina cherol aduna makhata ki मोइरांग अमसुंग अकोइबदा लेरिबा लिसिंग मचमापल हुंबुद्रा मापन अमसुंग लिसिंग मचमापल मरिफुगे क्लास 10 की बैच छिंगी मरक्तगे गवर्नमेंट सर्विस तगी पोथारबा सिंग अमदे हौजिक मागी सिनफम अममम पाइरिबा सिंगना पुनसिंदुना सेंबा फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन मोइरांगना मोइरांगबु ग्रीन मोइरांग क्लीन मोइरांग अमा ओहेन्नबगी पांदमगा लोइनाना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेगा मरी लेनाना इबुदौ थांजिंग लाइकोल अमसुंग मोइरांग कॉलेज कैंपस ता उचारा चामरोम थाबगा लोइनाना इबुदौ थांजिंगी लाइकोल नुंग सिट सेंख्रे थौरमतुदा फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन मोइरांगी प्रेसिडेंट माइब्रम नोरेन सेक्रेटरी हेमाम देवेन ट्रेजरर मोइरांगथेम नंदो अमदे असिस्टेंट सेक्रेटरी हेमाम बिमोल न लुचिंगदुना ऑर्गेनाइजेशन असिगी थौमी कयाना सरुयाखे सेक्रेटरी हेमाम देवेना मालेम की ओइना होंगलकलिबा अयंगा सागी खल असिबो खरदा ओइरबसु मेनखतनबगी पांदमगा लोइनाना उचारा सिंग असि थाबने मरोइना हौजिक मणिपुर दसु चिंगदा उवा कया यांथलक असना महौसागी खलदा अहोंगबा ओइरकले असिगुंबा होंगलकलिबा सिंग असिदगी खरदा ओइरबसु कनबा ngamnaba थबक असि अहानबगी ओइना पाइखतपनि हाइके मालेम असि अयंगा सा नुंजु नुंसा खल कायरकवा अमरि एनवायरनमेंट की अहोंबा लाकवा सिदा खरदा ओइरबसु कंजनबा अमदि ग्रीन मोइरांग क्लीन मोइरांग ओइनबगी पांदमदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नुमित असिदा पालोन तौजदुना फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन ना इबदो मोइरांग थांजिंग लाइकोलदा उ थाबगी थौरम असि पांगथोकजबनी सोशियो प्लास्टिक की लेप्तना चथरपा प्लास्टिक मफम चादना चाइरंबा लौखटपगे मरिफुमरी सुबा सिंथागी शरुक अमा ओइना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गमरी लेनाना नेशनल हाईवे 102 खोंगजोम पापलगी नागयता ताबा प्लास्टिक सिंग लौखटपगा लोइनाना खोंगजोंवा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ता उचारा कया थाखरे थौरंगमरी लेनाना शिको प्लास्टिक की फाउंडर बिसोरजित शिकोना मियामना नुमित खुदिंगी एनवायरनमेंट डे असि नोमगी मनुंगदा पुंग अमतंग ओइरबसु मिपुंग खुदिंगना शिको प्लास्टिक न तौरिबा असिगुम तौरबदी क्लाइमेट चेंज दा अहोंबा कया लाकलिबा सि लाइना थिंबा ngamgani हाइके ना ngasi asi akoi शिको प्लास्टिक की डे 84 asi akoi वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्लास्टिक सन ओइदबगा मरी लेना तौजबनी म्याम सपोर्ट तौबियु लेपना जसजगे प्लास्टिक पोल्यूशन ओइदबा प्लास्टिक अखोई मफम चाना सिनबा कुनायमा इरमदबमा ओइनसे अबु थमजगे हजि पाउगी मरथना तेन ब्रेक मतंग लोमिनसी I am Ahibamjit Kumar Singh, NEET UG 2022 exam da Manipur ki oina state topper oiraki, and I am a very proud student of Comet Coaching Institute.
Bright Career Hostel cum Tutorial Center for Class 11 and 12, Ghari Awang Lekai, Imphal. Hostel asida Class 11 amadi 12 mahiroi singi kudong chaba piri. Hostel asi Harvard, Comet, Messi, Extra Age, HRD, Imphal Valley singi akoi with the labor hostel amani. Contact the wheel. Bright Career Hostel cum Tutorial Center. Hi friends, adom na gari thau hapam matandadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru oriba liver gi demukta di kari section thorang lo biri. Novocam Health Care gi Original Lipsa 5G na adongi liver busuan badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo Original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba Original Lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari. Break matung da mukan na taram nok cheri makata ba pauda World Environment Day gamari leina na chahi khudingi lamjing maira youth club na chatharpa mass tree plantation program pangthokre program asida sagang range forest amadi forest bit officer wangu lamkhai na u chara chanirom pirake u singadu club ki members na kilometer amarom sangba mafam amada malem gi oina honglakli ba akoi bagi phibam asibu kannana bagi pandam da thakre Royal Riders Manipur na thama chupna chatharpa environmental campaign loisin kre World Environment Day lisingani kungamanga gamari leina na pangthokiba spot painting competition da makok mathang tarba singda mana mathum sing yanthoki Metai Langol da leba club ki office complex ta pangthok pathoram aduda Royal Riders Manipur ki president RK Tombishna Wildlife and Habitat Society ki founder M Loya amade Impal Free Press ki editor Irangbam Arunna Maruai bamyoy sing oina sarugyaki Assam Pradesh Congress Committee की President Gaurav Gogoi का NMPF की लुचिंग सिंग उनखरे लिसिंगनी कुनगतर की असेंबली इलेक्शन दा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार दा कांग्रेस की टिकट पीनब तक्सिन खरे असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी की नौन खलप प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ना महा की शिलचर खोंगचट असी इचाउ नंगलब मियोय सिंगा रिलीफ कैंप चत्तुना उनबने महाकना खोंगचट असिगा मरी लेना बराक तंपा की कांगलुप कया की लुचिंग सिंग उनब की थौरम अमसु पांगथोकी हाइरे National Manipuri Progressive Front की लुचिंग सिंगसु गौरव गोगोइगा शिलचर सर्किट हाउस द उनखरे मिtai लुचिंग डॉक्टर माइमोम शांति कुमार बो सोनाई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा लिसिंगनी कुनगतरु की असेंबली इलेक्शन दा कांग्रेस पार्टी ना टिकट पिबिनबा तक्सिनख्रे हाइरे हौकिबा नुमित खरनिगी ममांगदा अकनबा नोंग नमर मोयरगा मणिपुर की तंपाकी मफम कयादा इसिंगी चाउगी अवाबा कया मायोंगनरिंगै चरकता जुन अमगे नुंगथिलदगी थीबा खंगदना लाकलगा जुनगी चैचट अहुमदा सेंगमाई एससी की मनुंग चन्ना लैबा हैरांग खोंगनुंग अबुलोक तुरेलदा असिब हकचांग ओइना फंखिबा तखेलंबम इबोट चौबगी लाइरेन काबी ममांग लेकाय दलैबा युम चत्तुना ngasi लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुर की थौमी सिंगना नोमद चंगदबा यादब पोलम सिंग अमदे सेल की मतेंग पांखरे खोंगचट अदुदा ग्रुप असिगी सेक्रेटरी अजित सोरोखाइबम फाइनेंस सेक्रेटरी कुंजेश्वर मंगसाताबम अमदे मरुएबा मियोय कयाना सरोग्याकी Olympic National Games the medal lorokpagi incentive khara pibana sports capital of India ki status ngaktuna thamba ngamki gadra sports policy implement ningthina tawdaba coordination watpana sports ki powerhouse oiram khiba Manipur ki status hantha halakli haina All Manipur Muay Thai Lovers and Players Organization ki vice president RK Rameswar na haikre waphamasi thasi ki tang mapandagi taraga mari phauba Haryana ge Rohtak ta leiba MD University da pangthok Nepal Super National Muay Thai Championship ta Manipur ki mahut sinduna saruk yagadaba sanaroi amade official singda Manipur Muay Thai Lovers and Players Organization ki vice president RK Rameswar na sponsor tawduna uniform khushinabaga mari leinana phongdokhibane Impal International Airport Gate manakta laiba All Manipur Muay Thai Lovers and Players Organization ki office ta pangthokhiba thoramda RK Rameswar na makha taraduna
सानारोइसिंग असिना मणिपुर की महूत सिंदुना सानाब चटपा असिदा चप मानब यूनिफॉर्म सेटपना मणिपुर इमा हेन मसक थोकपा ngamhalagani सानारोइसिंग मेडल लौरक्तुना टीम चैंपियन ओइबा ngamnaba hotnasi All Manipur Muay Thai Lovers and Players Organization की मखादा सानारोइसिंगना मेडल कया लौबा ngamkhre मणिपुर की मिंगचट पुरखरे मखोइगी लैंगाकना करी इंसेंटिव पीबा लैख्रबगे सानारोइसिंगना लनाई सेन पुथोकलगा टूर्नामेंट चचरगा लैरे मथंगी इवेंट सिंग यावब चटपदा ऑर्गेनाइजेशन ना पॉलिसी सेमलगा सेल पुथोकलगा चलननबा होनरगनी हाइखे स्पोर्ट की लमदा फगदबगदमकता लेबिरिबा स्पोर्ट की बॉडीसिंग सीने अमगा लिंजेन मानदबा अमगा कोऑर्डिनेशन लेतबना मानोरगा मणिपुर की स्पोर्ट ना मांग द संसन बदा अथिंदबा अम ओइबने आशय गे सेट पथाजबनी लोइशरकपदा मरोइबा पाव अमुकना पिजरी इचाउना अवाब ताहलबा मियोय कयाना रिलीफ कैंप तलैबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे हारे इशिंग इचाउ हंथख्रबसु मियोय कयादि अवाब कया मायोकनरे लैंगाकी अमदि मरी लैनबसिंगी थौजालगी मित्यंग ngaiduna लैनरी अमदे मणिपुर दा खुंदा मिनरिबा यलो फुरुप सिंह पुन्ना मानबा वाखलोल अमदा थेंगना मिनरबा मतमदा मणिपुर कनानासु मचोय ताहनबा ngamloi हाइना एमएसको की जनरल सेक्रेटरी दीपू वाखेन हाइक्रे Hojiki oinadi ISTV na pijaba pau matang salujare miyang tabiri basing bomukana.